بله تماشاوان هجاج بوغا ام بيتر في مجاري جنگشه بكن نها الاستوديو اركي بمرا آمدية فيصل نعسو انجامي كوميتا نافندية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا تبخير هاتي مع مستاد مع مستاد دسبيك دو توانه تهديد مبيدي تشاود بينج برشي اف تهديدات هوي براستی مروه گر دیروکا پککا او پیدا ایرو گوتن اسکرند هندروی سوریا دا او تهدیدات گوت کن شغل دو پیره یعنی او تشته هنه جمعش دا دکنش بری سالا و تکرین یعنی او هریش بونا واجبه دما هانه تکرین سر انجمان اجتماعی کردی لسوریا تکرین جبر گاون هاتا آویتن و دنگین مزن و زلال جی گهاندنا کنگره جنیو و گهاندنا محافل دولتیه جهانی مزن بتمامتی ایرو کارک تکرین بتمامتی گم دخوازن ام بکاربن بتمامتی ملت کرد تردد بن سیوانه کی دا کارکی بکرین او کارکی سیاسی بیش بر افدم ایرو دمک زیرینه گمرو بکار به دمهانه دست خبر نده ایرو پیاده دخوازی وی تشتیهانه بر آویتی بکرین گو نگه امن کاربن دنگ خو بگهنن او کسین گو ایرو بریارا جهانی دست سواده گو بکاربن مافق جملت کردارا بیدانین ایرو وقت بتمامتی او لسر بسکنن مجیه کردایتی بسکنن دوی جوات خواستن بری هر تشتی گو بکاربن دست خو بخن دست شاندا انجمان کردی یا گو ایرو لجنیف دا آمده دوی گو بکاربن بهورا ناما کی بدن گلی جهان بتمامتی و بتایبه جی کنگره جنیویه گو تکرین ایرو دبن سیوانا که گوتن امم المتحده تکار کرن یعنی ایرو دخوازن وی کسی هانی جی گو بهین شاندا کردی خودور بکه گو تشتک جی نکه کرده بهوری هم دا افکار گو تکرین و هریش گو تکرین سروا نونر ما یه گود هندروی انجمانی دنه و هر یکی جی نونر کی بلند د هندروی پارتیا خدا هکا اول دکتر حکیم به هکا ما مصطفی فؤاد به هکا ما مصطفی بشار به ما مصطفی اسطابه اف کسی هنه ایرو کار کی بحوالتی بحوال خراب انجمانی را ذکرن دنگ کی بلند بگهرن گوتشت انجمار بینا کرن وقت ما دسپک دجی گوت انه ایرو کنگره کی تیل درخستن او کنگرس سیایا یک و دو سه چبویا ایرو گو بکاربن تشتا کی ما مافکی مت ده به بریار به استاندن به هوریا مدا او تشتا گو کن ضعیفون هوایا کاری و قلسه او تمجي نارين الهمبري يعني سدم افن كو قلسه بله يعني ارمان جوب بايد دفيد ميدجوان ايريشون ببره يعني ايرو افدا ما قلت خوازن يعني برا لوي حجبك بظل خنا ميزن ايرو والله لشكري ما هنا ولا عردي هنا وهزي ما هنا ودزقه ما هنا ايرو او كسيغو بكار بالدنجي خو بيجي هنا بريارا جهاني بتمامتي ايرو او ويجي دغه ايرو برا 50,000 لشكري من هبي برا صد دزقه من هبي وقت جو ازوي واري هاني از نجهنم جي بريارا جهاني بهوريا مدا او از احترام مرزوي دزقه وجوا لشکر بتمامتی جلگرم بس ویجی نه گرتن یعنی تزانم مروه گر دیروکا کردی گلک جاراجی 100,000 پیشمرگا 50,000 پیشمرگا هبون بس او دنگه بتمامتی او برجواندی دولت بتمامتی نداعت خصن گو تشتکی کرده لعرده به آوا کرن ایرو بره جهان بتمامتی دولت مازنجی سر روشاش سوری تمامتی ام خدبینن بشکی مازنن دهندروی سوریا دا تشتك بالدارخستن ما فكي كرداجي تذهبي او تشته هيزا خو ونرينا خوي سياسي وقوات خو جو بكاربن بري بدن خدمتها كردياتي بخن ما في ملتي كرداني ايرو وقتو اف بهبونا انجماني وتبدا زانن انه جماركي مظن هوالا وجدوستا ايرو دبن سيوانا انجمانا كردي دا ايرو الي كارن يعني امدكارن به صدي 65 بلکه جمار زده تربیجی ایرو دبن به سیوانه دکارت کن گروپ مزن جری خصنه پارتیا ته دکارت کن و بنابه کی مزن سیاسی جی گهان دروای بری دمه کی جمارک چبو 625,000 کس نوی خدا اری کاربون پیشگیریا شاندامیا گوچویا کنگره جنیف به پیشگیری جیره بکرینانی تاب انه او آلیا گو گمرو بکار بگهنه جی یل لدربه سوریا يقول كردستان يقول لبنان يقول تركيا او آليه بلكي البابا بتمامتي
من کار بکنیم بجمار دقات جلی هبات او جمارا گومزن به 100,000 جی کسی گو پنبر بنا دروای کردستان سوریا درج مالی خوالات خو جی خبرداره بجمار هیچ وی هوایج گلک تربا دوی بهوریام د ایرو تشته پیدا تکرین او زعیبون وایا جوات خواستن وقتی خود بین هزه که مزنه او نرینه لهمبری خوجی قبول بکن ام نابجن ام تمامتی وكهفن بس تشتي قو مدقيني هف زحفتره قو تشتي قو مجهف دور دكين تشتي مثلا كردياتي مدقيني هف خوينا مولاشي ما ام تبدا كردنو او دريكي دكارت كيم دريكي دكارت كنو برين هاجي ما البايتخت كردستان الهوليري ما ذكرنا سرك مسعوجي اماد ابو ما هوليرا كيما عواكر بهو دورا هوليرا ددوا مع عواكر ما دستايا بلن بهو دورا عواكر قالك خالن هنا ما بهورا مذكرن ما بهورا دانو صندلا تكرن يا داوي الدهوكي حتى الدار خستن دانو صندن چبود نبرما ام بين افتشتگو ما بهورا مذكريا بكيماي ام اريكار بهو دورا وفيداك الملت جيب كرن كبارتي جو الواجب كرن وكدي والمجي برجوندی ملت ما تمامتی اوی پارتی که همیشه بی برجوندی ملت خود که یعنی حتی رجایی روجی او بهوری الباوا چه نبویا مد بینن و کانو ام خطر کی سر و آباد کن ام بجنم برای هم دست خو ام بخن دست حدوده و دوی د ماهنه ده ام بکار بن چه کار بکن و صبح وقت رژیم سوری بر آوتن به هر وقتی دی مرود کارس صندوق اهل بجارتنی هيا و چه تشت اینجا انجام گوجه در کبی مرو بجنا خوشوی جوار بطوینه او کسی گم ببینن ایرو صندوق اهل بجارتنی اوی دنگ زفترانی امی بجنا خوشی رو بطوینه نو اوی کار کریه دام ملت خود کار کریه یه ما بلکه کمایه مدوی مسئله دم وقتی گو ام جیب سر بکن اوی دوی وینرینه ما و کاری ما و خباتا ما وقت بيجي بشافكي براتي دوستاني دوي مسألة ميجاني مخابن بس تشتي قوم بين حتى روجا إيرو هواله ما يسر كردايتي تينا قرتن هواله ما يري خصنة تينا قرتن ومداهمات مالا بكن ووقت أستانجي كي جوارة شيء بكن وناهلين بين وجانا دريه سي مالكا بقرن يعني أب تشتي هاني حموتي كرن بس يجيبوي جو وقت به ضغط کی مازن سر انجمانه و سر طيبه جي سر بارتي ديمقراطي كردستان سوريا تكرن نه ايرو دو 3 سال و 4 سال برای امام مستا یک انسانی مبادره شعالی جوان کردستان سوریا چه بوج بو یکیتیا کردانج بو کو هر دو آلیان انا کسی و تبدمیل هبینه لیتو انجام باش ندا بله او کسی گو پیرابونه براسیجی وقت به خبات او کداوال ساعت او خوش دکلم خوازن تشتکی به مبادره وقت بيجي وكدي جي خود راسته يعني بس او خالوي چنه او بنگها چ جره دانيده د خوازيه کوم مبادره وقت بدانه خو يكرن د بس وكدي خالي واچنه بكيره مشنه فاهزه پارتيا برخصني واره سكرتير پارتيا بكوميتانا بنديره دي هواي تشكنا تكرن وقت مبادره كاتيكرن ويادي جي وقت ما قلت يعني اي مبادره بكرن وبري جيره بنجه جيره بهات او بنجه جيره نهات دانين دخوازيه ك بهوريا مد دخوازيه ك دلخوازيه زفتر قلت بكري واري بوليتيك ده دواري كار ده غوبه كرن يعني ما مست دنرينا تد جبرت بيدوان تهديدان بيناوي مالباتين شهيدان دك سدم شي او حتى نافي شهيده جي بهوريا مد استغلال دكن يعني ادوي بهوريا ده ما وا شهيده جو ناف در خصنا بنافي 500 شهيدي او كسي يعني مالباتي واد خوازنا في كسي يعني بين وقت بيجي محاسبه كرن وتسليمي وقت خوازن بين كرن او يغوري ببريا واد كن في تشتهانه خوازن يعني اب كسي يعني دوي بهوريا جروجا جو ام تشبونه حتى روجا ايرو او بارتيات تابع كرن روجا ام نزيكي شهيد انا هاد نكرن او شهيد ام تبدا بجنا خجوار الطويل او كسي تشتي جو بها البال جاني خود دي بر ما في ملتي خود دي كرن نرين ما سر سياسته و سر كاري واي روجانه تكرن سر استراتيجيه و دانوستان و ام رخني خلوات كن بس وقت دي شهيد و ام وقت بيجي بجنا خجوار الطويل او شهيد وبمين يجي الباما ودمجيه تمامتي دجي
هيرو سبب صد صاري دي جو بمين جيرز واحترام الباما بس شرمتي مازن مخابنا قوي نافي او استغلال دكن دجي هنا كدي دجي او كذي كار سياسي دكن ما في ملت خدا بلكي نارين منوتا جهاب بشكل جدا بس امنا دجي هافن تشتي ما دجي هنا بس احترم جهاب دودك بس مخابن او لوي طرف الميدان كانه تعبد بله ماموستا قال لك سباس جبو اماده بونتا ما تخصو بيتر كان كشبك كنفي مجاري لدمام كرت قال لك سباس جبو ماموستا فيصل نعسو انتم كوميتا رافندي بارتيا ديمقراطيه كردستان سوريا ايروت ميواني سيدي اركيبو قال لك سباس